Siyahlangana apha emasimini ke mnumzana ngubani? Mina nguSikhosana. Wenzani lapha Sikhosana? Lapha ngiqambele Isakhamuzi Sithi lapha. Hey uvunile Lonyaka man. Hayi ngani ukuba ngcono Lonyaka. Imfele uyihlanyele nini? Ngihlanyele ngoDisemba le. NgoDisemba. Sivuthiwe. Hayi sivuthiwe. Sokudliwa ukudla okukhona. Isigaba sakho lesi uthiwa unga. What bani? What 21 lo. Ebubi. What 21 ebubi. Lapho kuri settlement la. Wena ngomunye wabalutshwana abalima abaningi bena balimi phela lapho amasimu lawo. Bangamavila. Bangamavila abanye abantu. So ukuphiwa komhlaba liphiwa uhulumeni umhlabathi kwalinceda kakhulu. Kusilamulele kakhulu ngoba sangena singela lutho but kahle singabantu abaphilayo. Singabantu lathi phakathi kwabantu. Ungahlali ngapha ohlala ngakudala. Ngihlala eKhenelo yethu kuwathi 19. Amasimu akho wonke lawo. Amasimu ami wonke la. Konke usakhona. Yeah. Umumbulo nxa ulima lo uthengisa nga. eGMB. Babe bezothatha la. Buya besaphi eGMB bezothatha la. Ujalo uthengisa amathana anganani? Kwesinye isikhathi ngeke ngithengise 5 ton or 6 ton. Hey. Uphile ngamnyaka wonke uphinde uqasa ulimi. Yebo. Lo ngumumbu wezulu aso awulamgodi la. Lo ngumumbu wezulu lo akula mgodi othelelayo la. Ungathini kulabanye abantu basebenzisa umhlaba bangadlala ungathini kubo laba abanye? Hayi ebantwini ngithi njengokuthi sathatha amaplaza kumele sitshengise ukuthi amaplaza athathelana. Kumele sisebenze singadlali. Umhlaba lo siwusebenzise kakhulu. Sincede silizwe ukuthi silime sithengisele eGMB. Siyabonga.